Zdravo svima. Ako ste mislili da život Jovane Jeremić ne može biti dramatičniji, prevarili ste se. Pekar je veliki zavodnik. Dečka Jovane Jeremić žena ostavila zbog poznate pevačice. A pogledajte zbog koga je Dragan ostavio Jovanu. Od šoka nećete doći sebi. Ovaj novi skandal će vas prikovati za ekran. Jovana Jeremić, kraljica kontroverzi, ponovo je u centru pažnje. Ovog puta ne zbog karijere, već zbog ljubavnog života. Jovanina veza sa Stankovićem je zapalila društvene mreže. Priča se da je Stanković ostavio ženu zbog Jovane. Ali čekajte, ima još. Stanković ima istoriju sa poznatim ličnostima. Sećate se njegove veze sa pevačicom Tanjom Savić? Da, navodno je i nju oženjen ostavio. Drama ga prati gde god da krene. Uprkos svemu, Stankovićeva deca su ostala uz njega. Ali njegova veza sa Tanjom nije potrajala. Ona se vratila u Srbiju da se bori za svoju decu. Ovaj ljubavni skandal je glavna tema ogovaranja. Šta je sledeće za Jovanu i Stankovića? Ostanite sa nama, ljubitelji tračeva.